Sibingelela lonke ke ibandla likaNkulunkulu egameni elihle lenkosi yethu ke uJesu. Amen. Sicela nje ukubingelela Nkosi yami kuwo lonke ulusha enhlahleni, abafowethu bonke uNkulunkulu asibusise ngabo, abasekhaya nabangakhona bala ekhaya. Sibingelela lonke bazalwane usha lonke egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Phinde ngibingelele umama bethu bonke abakhona egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Amen. Ngibingelele ubuholi bonke uNkulunkulu asibusise ngabo egameni lenkosi yethu uJesu. Ngibingelele omama bethu Nkosi yami ngokukhethekile, ngiphinde ngizobingelela uBishop nomama Bishop. Amen. Siyabonga ke bazalwane, umfana nje lo wakwaNxumalo othanda nje uNkulunkulu indlela eyisimanga. Amen. Ngizokhuluma nje bazalwane, ngizozama nje baholi, ngizozama nje ukwenza kube kufishane. Amen. Wanikela ngento dana, haleluya. Ngiyacela mfowethu ungiyele encwadini kaRoma. Siyenkonzweni bazalwane yamazwi ayisikhombisa. So le nkonzo ifuna ukuthi before siye kuyo si-understand nje, ifuna nje ukuthi bazalwane siyiqonde, ngoba angeke size ukuthi sifike enkonzweni yamazwi ayisikhombisa uthola ukuthi awazi ufika umuntu aseshaywa, and when I understand ukuthi ngoba eseshaywa nje manje ushayelwa. So inhloso yami bazalwane, ngoba ngibisikhathini esincane ngizoninikeza nje leso sithombe sokuthi ngoba senimbone ehlukunyezwa kwenzekeni, ngoba senimbone eseshaywa kusukaphi bazalwane. Ngicela ungifundela nje mfowethu incwadi yaRomans chapter 5 uqale nje ufunda kuverse 12 sophinde siye kuverse 15. Amen. Haleluya bazalwane. Sizofunda nje okuyalelwa ubaba wethu uZwide. Romans chapter 12 uverse 15. Romans chapter 5. Romans chapter 5 uverse 15. Isihloko Romans chapter 5. Romans chapter 5 uverse 12. Isihloko isono nokufa kwafika ngoAdam. Jesus. Verse 12. Ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Amen. Yana ku-15 futhi isihloko u-15 ukulunga nokuphila kwafika ngoJesu. Kepha isipho somusa asinjengesiphambeko, ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye abaningi bafa,
ikakhulu kwavama kwabaningi umusa nesipho sikaNkulunkulu ngomusa womuntu munye uJesu Kristu. Kepha isipho somusa asinjengasiphambeko ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye abaningi befa. Ikakhulu kwavama kwabaningi umusa nesipho sikaNkulunkulu ngomusa womuntu munye uJesu Kristu. Amen. Amen. So indaba yamje bazalwane imfishane ilanje bazalwane ku Romans chapter 5 sithi ihloko isono nokufa kwafika ngoAdam. Amen. So ngamanye amazwi bazalwane ngoba sina lenkonzo lithi iBhayibheli isono nokufa kwafika ngobani bazalwane ngoAdam. Shuthi ngamanye amazwi thina bazalwane safakwa kuAdam. Yingakho namhlanje bekhuluma abantu bethi umuntu okhulelweyo kufanele akhethe ukudla akudlayo. Yini indaba? Yingoba nasemuva bazalwane kuAdam ngalenkathi ekhulelwe thina wadla isono. So ngaleyo ndlela sonke bazalwane sase sithola bazalwane sesisesonweni. Ngamanye amazwi bekumele sisho nje lento bazalwane ukuthi isono akusiyona iproblem yakho, isono akusiyona inkinga yomuntu kodwa inkinga kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ngoba siyenkonzweni bazalwane yamazwi ayisikhombisa inkonzo la uNkulunkulu ezolungisa isystem yakhe. Hallelujah. So masiyenkonzweni bazalwane yamazwi ayisikhombisa uNkulunkulu ulungisa isystem yakhe eyonakala bazalwane. Ngamanye amazwi ngoba wena ngesiwena wona kona uAdam wase wena uba nemvelo yokona angeke usakwazi wena uphinda uyilungisele kwase kulanda uJesu. Wayesethi uNkulunkulu angilanda uJesu ozoba lungisela ukuze bebe righteous, ukuze bebe ngabantu abamukelekayo. Hallelujah. So masiyenkonzweni bazalwane yamazwi ayisikhombisa ila uNkulunkulu ezolungisa khona ini bazalwane isystem yakhe. Isystem isono inkinga kaNkulunkulu. Mana ngikuthi inkinga yakho wena yini? Ungayemukeli isystem kaNkulunkulu. Isono akusinkinga yakho, inkinga kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi namhlanje uNkulunkulu uzodila ngesystem yakhe kodwa iproblem yakho ukuthi wena uyamukelanga isystem kaNkulunkulu. Hallelujah. Besidinga abazalwane sizothi ngoba angeke usize bazalwane ukuthi sizongena emazwini ayisikhombisa avela beyijwayelo kithi. Nabanye abantu abangena kuwo abayazi isystem kaNkulunkulu ukuthi yamukelwa. Hallelujah. So besidinga abantu abazothi uma beye emazwini ayisikhombisa beyi-understand bazalwane isystem kaNkulunkulu. Silapha-ke bazalwane lithi iBhayibheli uJesu uma uNkulunkulu esemthuma bazalwane kunento encane engifuna siyibheke before uJesu aye esiphambanweni. Lithi iBhayibheli uJesu wakwanyuka nabafundi bakhe ngoba into engithintayo bishop ukuthi uma uJesu lithi iBhayibheli uyahluphekela eGetsemane kodwa noAdam bazalwane wayehluphekela ensimini yaseEden. Ngamanye amazwi sekulungiswa into eyonakala kwenye insimu izolungiswa kwenye insimu. Hallelujah. Uyafika uJesu uhamba nabafundi bakhe lithi iBhayibheli mayisebona ukuthi insuku seyisondele wayesenyukela nabafundi bakhe waya nabentabeni bazalwane ensimini yaseGetsemane uthi uJesu umoya wami uthi usize bazalwane uthi sekufika isikhathi sokuthi ngenze njani bazalwane ikhashele uthi ngikhashela uthi nomuntu ongikhaphelayo uthi useseduzane. Yasikhona into engifuna ukuyisho lithi iBhayibheli uJesu lapha wawuthi ukhulekayo baba dlulisa lesi sithi uyabona uJesu uyaqabanga wena kodwa kufika isikhathi lapho abona khona umzima ayobhekana nawo. Hallelujah. Uthi uJesu bawangebe intando yami kodwa mabe intando yakho. Mina ngeke ngafundisi mabunkosi
elithi kwakukhona indoda eyayibizwa ngoJona, lithi izwi likaNkulunkulu yathunya emthunjini, lithi kwafika isikhathi sokuthi ngabazi. Lithi izwi likaNkulunkulu yathatha yayo indlela, lithi izwi likaNkulunkulu kwasuka izimpi emthunjini, kwasekwenziwa unkatho. Umatethe unkatho bazalwane lamuhla, wasunkatho yafika wajikijela emanzini inhlanzi yamusa la intando kaNkulunkulu emfuna khona. uJesu naye ufika kuleso simo la abanjwa khona intando, ngoba khona izinto obekumele bazalwane noma thina singafuni, kodwa intando isibambele khona. Lithi iBhayibheli naye uJesu usethi-ke manje ngithanda into eyodwa bazalwane, uthi uJesu bafundi bakhe uthi ningalala, uthi uwodwa bazalwane umyalelo, uthi uJesu bafundi bakhe uthi lindani nikhuleke ukuze ningangeni kubazalwane emalingweni. Lalela-ke, ngoba uJuda esemkhaphela, indaba yonakale kuphi bazalwane? Ngale kathi kufanele bona belinde. Awuthi sisho lento, uNkulunkulu kuyisystem yakhe akadingi ifavor yamuntu. Uyabona uJuda ubantwaza ngamkhaphela wayizoba nenye indlela, ngoba indlela kaJesu yayisinqunyiwe. uNkulunkulu akathi, uyabona ngoba lithi izwi bazalwane kumele sishushiswe, akadinge wena musuba lusizo, musuba ingcenye ukuthi wena usize uNkulunkulu ukuthi kushushiswe mina. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu mawufunda incwadi kaLuka 17 lithi zivunyelwe bazalwane inkathazo, kodwa maye kulele zizangayo ngamanye amazwi bazalwane, lenkinga leyo ukuthi amakholwa ngoba ithi limale bazalwane ngale kathi khuleko abangalinda. Manje uSathane wathola ibhobo, ngoba bazalwane uma bengalindanga bazalwane emkhulekweni uSathane uyayithola imbo. Phela lento yenzeke ngisho kuPeter elithi izwi kaNkulunkulu naye wamphika uJesu, lithi izwi wamphika ngisho sebethi ngisho ukukhuluma kwakhe, ukhulumiso kwakhe, kodwa lithi izwi kaNkulunkulu wamphika wayiseba nesazele ekhumbula into ekhulunywe umuntu. Yini indaba? Akalindanga. Haleluya. Ngikulento bazalwane sengiye emaphethelweni, ngikulento le kaJuda. Lithi izwi likaNkulunkulu uJuda bazalwane wayenomsebenzi okhethekile kubafundi bakaJesu. uJuda wayenomsebenzi okhethekile. Lithi izwi likaNkulunkulu mawugcina lithi izwi wayephatha ivini imali. Lithi izwi likaNkulunkulu uJuda wake washintsha yena uma kwenziwa amafutha umfelokazi egoba inyawo kaJesu waba nomona, wathi hayi amafutha ngabe adayisiwe. Nayi inkinga bazalwane, uJuda lithi izwi likaNkulunkulu wayesehlangana nabantu abangesisi isibaya sikaJesu, ngoba into ezosilimaza bazalwane yilabo abantu esihlala nabo, kanti babuye bebe nama-meeting nezitha zethu. Lithi izwi likaNkulunkulu wadayiseka uJesu, ngoba abantu bazalwane athe nabo babuye behlala ama-meeting mesaba umuntu othi uma nihlela phinde athi phela mina ngicabanana muntu, hayi mina ngicabanana, hayi mina phela ngiyazwana nalo noma ebona ukuthi lona urong, hayi phela mina nje ngiphakathi ngi-neutral. Uyinkinga loyo muntu bazalwane, yena oletha izitho. Lithi iBhayibheli noJuda bazalwane kwaba nguye ongenwa ngaye. Sengilapha-ke bazalwane, lithi iBhayibheli uma kuqhutshekwa, sengiyavala nkulumo, lithi iBhayibheli uma kuqhutshekwa, ngithanda indaba nje yodwa ebengifuna ukuthi siyicacise. Lithi iBhayibheli kwafika isikhathi la makhosi amabili okwakukhona khona indoda okuthiwa nguHerodi, kukhona nendoda igama layo uPilato. Lithi iBhayibheli babengezwani, babeyizitha bengabhekani. Lithi iBhayibheli kodwa uma kufika uJesu phakathi, uyabona abakwazi ukunothisa ukuthi yini lebesihlanganisayo. Uyabona bazalwane, yisho abantu kuthiwa bayizitha, lento yahlula abantu befuna ukubulalana, kwangena igazi phakathi kwabo. Lithi iBhayibheli basebehlangana bengaxoxanga.
lento yenza ukuthi wena uma sekungena uJesu uphinde uthi akuyoshalwa phansi